pam kamarti kadang ram hakajala jong apa jongpi. Balay, kaya kadaw, bakraw, kaparti BBP kamday nakabanta jongpi. Nga juba kikingong, labiong baka parti BBP kamday namta jonga, nga nganday nakabanta ka parti BBP. Matpay pabayit, kidondro kibong, mabihapan lang UMLA UMDC, banyo ban sakri, yakari baka jay benriw. Henry kababakat mampatpay katakapor, kamot manginsyong no hayin, pansangeno, pansakri yakari baka jay benriw. Unuksa berunong muna ubabhatam, ban ubajana itam, day u Dr. Batskam merbo. Kahit mapiyaw ni orang ba? Kahit mapiyaw ni orang ba? Kano kasinyang ubanhay, paulano sa kari kajat benriw, sa kaimlang kasalang, sa kasensya kakadar, kumuriw simet, wala umlang UMLA UMDC. Ngaong yaki, lalaw Dr. Batsham mula man lang usinyang ubanhay, sa kaimlang kasalang, pat sa kasensya kakadar, ngaro nga ni banla banlong usinyang ubanhay, sa kamawkaraw constituency. Patpay babayit, ngajuang barbor, pangawan siya kanika partay, ontang kumulambad ulambyang, ngawan haring kasap kapong, ngan numletpay kumulambad ulambyang, ngan letpay haring kiay, kibalangapen ka, nakasap kapong, kapabulay ulapen ko panga. Pagbabit, hakarikis kibaladap, ngay kasing kublay, yung kartong dyan ka UDP, baru MLA dyan ka maukarnaw constituency, ublaino asya diyan yung kajing school politics, bat wanra asya kamat, yung kajing school brew, pan kedup. Henry kamkot tanghangta, kapan pauro yung kajing longjong kisikin hun, naman ka UDP, baka NPP, kaya try lang. Pagbabay, doon kibong, doon kibakano, doon kibakanto. Badon kajing perjing mot, hapdeng. Bado say, bat ubaklaw. Lalu kertong jong ka UDP, baru MLA na NPP, kilapan niya kadok lang. Nga baru basay kanong lanjing Nga kot nga weri basay, pangan kadok, pangan piam. Banong, banilong kaway. Ilong kaway. Nakalang jong ino bastang nila dapong. Layo tiket mano-manuro kanong don kajing per. Kabang iniban long, kabang iniban bu Ahmad kalong. Mangin syakri hok, yaka mau karaw constituency, yaka dong katan, kabla don kam sisay kiriw start kiriw syampang, pan syakri, yaka riba kajad penriw. Pagbabayit, kumong, menta, kipad ba na kiway constituency, kipay kmat sa constituency, jong abad jong pi. Ngay mo yung blay try kan rano, blay hangaya kasap kapong. Ubala jet ya nga. Ngayon, ya kalat balik ay jengkren, sa maureng kren, sa nongkrem, sa malim. Pagipad ba kiyaro, ya kaman mau kon raw constituency. Namar ka jingstat, ka jong PIWay. Pagbabayit, hagan ni ka MP election baladap, ladang kiriurang ba kibaong. Kung ba iba ardan, direct sa mau kon raw, surabay itong ruti sikali, piladop ka election. Aray pagbabayit, katakam na ikajing sisa, Don ro kibaong kumang badosay. Lagi kikuha pa niya kon election, let's mo ko no, but hit yung pagba kumutitong. Pagbabait, kaniya kamday ka dyan sisa. Kipagba, dyan ka mo ko no, constituency ro kidon. Kibaong, bao pinlet siya ki, pisok man pinpiit niya ki, namar makimpat don na kajing nang kajing staan. Nga juwong, kipagba, dyan ka mo ko no, constituency, lagi kidang duna kajing staan, kim duna kajing siyamphang. Hakalanti banwat niya kajing staan, ngimday bando niya kajing siyamphang. Kita kibong, papilat sa mga karaw constituency, kanoya kabuhat pilaban nyo, kaparti kabadok, syuki roong don, kasya kadot roong don, kamaw karaw constituency, kumladyo na, mladyo hot, ka-constituency, kabagkajet pisatam, kanoya kabuhat pilaban nyo, na maw karaw constituency. Kini kipay ba, kibla artatin, ya kamaw karaw constituency, menta kila senran, panpet ya kamaw karaw constituency, namar, hadin jong kata kajing ong kajongki, kamau kun raw constituency kalay, hado arpa rajar ko naka MP election kablada. Pagbabayit kani kalong kanam berkaburam ya kadong ya katahan, bathang nila pensaki, maka mau kun raw constituency kadon ya kibreu, kibasyamphang, banjit ya kinong mikmat kibastat pat kibasyamphang. Pagbabayit, kung mangilangay arpa rajar bot, kanom day bankot tang hangta. Ngijong nakapor sa kapor, ngiujor nakapor sa kapor, pangimyo ay kinongyalam kibaskam kanong rem lani kinongyalam kibayay ne. Tungin kili yaladi hakani kasngi. Larang nilong mayam kinong kersyan, kibaskam kanong rem bat kibayay ne. Kapangamod panong kalong, balarang ninim long kinong kersyan, kibaskam kanong rem bat kibayay ne. Nginom laban yo ay kinongyalam kibaskam kanong rem bat kibayay ne. Kasyong hanga bat happy pagbabait.
Menta, ngijam siya ka district council election, lani ka MDC election. Kibon kibong, maka 6 schedule kaday kataka atyar lani ka sti jong ka Judge Benrio. Ngi kubur bat niyong, hawat ngi kubur baka ka 6 schedule kaday ka sti jong ka Judge Benrio ka atyar jong ka Judge Benrio. Ka jingkali kalong, mano bala pendong kam hok, ya ka atyar baka sti jong ka Judge Benrio. Lara jen bala pendong kam hok, ngenom sayo rot ko mangingilong menta. So si banong, maka district council mentala na pet, kalong takong kasyatri ka mapay. Ba't babayit? Hato na doon ba di, kasyatri ka mapay? Hato pintiit ya ka? Ba't babayit? Ka district council kung balong mentanga, so si banong, kalong takong kasyatri ka mapay. Kabamla ba niya na, ikipad, kabriwin no trap, nakajingter, jong uslap, jong upriya. Balay ngong kumta. Takong kaparagraf pa si Paul, jong ka 6 schedule. Laay bor ka district council. Bantaw yakian banyada yakakhayi kapateng ukon kasikara. Henry lathombor penban yapi bajana. Yo piong tu samla bathaw nang banangang. Let mabisa yodo bat bisa adalah kijong kikmat. Katnungot kipoy wer kipoy hap kidoyong kidok penat kiboyo pansong hapo dukan. Bat katnungot kitray muluk kihapan syong habar dukan. Katnungot kipoy wer kipoy hap kiboyo panriet tengen hapo dukan. Habat her uslap upria. Bat kat nomot kitray muluk kibahapan suker nakaterpar habat her uslap upria. Bat babayi kani kajing tambor jaka kayi kapatay ukon kasikara. Kata kayaw kapakantang kayaw kababat ya kariti kadusto. Ngijuot nakapor siya kapor. Kung kipay ba nong song snong ngijuot pan ngijuong. Bagiyo palat kamarbam kamarbi hakajala kajongi. Handay kamnong day ban sukot na kajing ujor. Ngiday ruban keligay kadaw. Nganay nuksa yapi. Kamarbam kamardi sa kajala kajongi barbor kapoy ni Kongswa hanong ba Guwahati. Nagwahati kin sa wanra sa Silong. Nagwahati sa Silong kadaytang 6 kilometer. Henry, hamizaran kim don ya railway station ki don tang po Bayrabi kabadang jangay na po nong ba Aizol. Hamanipur ki don ya railway station Hajirebam kabadang jangay na nong ba Ilfal. Kaya kabangamot panong galong ba. Na po Guwahati, siya po Megalia na Silong kaditang 6 kilometer. Na Guwahati siya Mizoram kadit South pa 9 kilometer. Na Guwahati siya Manipur kadit South pa 4 kilometer. Henry kamarbam kamardi kadang ram hakajala jong abat jongpi. Balay, kaya kadaw, na mga kajindon, jong gini ki jagalum kajana jong district council baper. Ki jagalum kajana bian. Bat habawan kinong kayi, habadon, nga taray pidang iya kini baro, kini kisngi, kibanay, kibaladap. Badon kibalom yung kajanabian. Bat habalom yung kajanabian kinong kayi, kihapan siyo yung kajana. Bat penmi yung kajana, kihapan penkiyo yung kamarbam kamardi. Hakabak hado, pan siyo yung kamarbam kamardi, day mga bat mapipad ba, bayit.